कर्जा देन वाल नहीं आउंदा ते हज कीती जान दिया है। ओदी जमीन नप के बैठा ते इधर उमरे ते उमरे कीती जान दिया है। पहले यह भी काम क्लीयर कर, भरा दा हक मारे ही ते भाई दा हक दे, किसे दे पैसे नप्पे ही ते ओदे पैसे पहले अदा कर, जल्दी कर, रब दे घर पहुंच। ए दुनिया दे झंझड़ां दे विच ना पै। हो सकदा तू बीमार हो जावे, हो सकता तेन कोई होर मसला बन जाए। अज तुहानू फुरसत है, हो सकता कल ना होवे। अज तंदुरुस्त हो, कल बीमार हो जाओ। अज माल है, कल ना होवे। हाफिज़ यहया अज़ीज़ मीर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे कोल एक मियां बीवी आ गए ते आके आंदे ने जी साडा दिल बड़ा करदा है असीं हज ते जाइए ते सानू कोई बेदवजीफा ही दस दिओ, नाल दुआ ही कर दिओ। उन्हां फरमाया भी जिस वक्त नमाज पढ़ो ना ते अत्तहियात विच बैठे हुंदे हो, सारियां दुआवां पढ़ के ते बाद च ये दुआ पढ़ लिया करो, व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ओ मियां बीवी ने जनाब आंदे ने 2-3 महीने ही असीं तका के दोवां जियां ने पढ़िया ते अल्लाह दी जात ने साडा सबब बना दिता। हज करके असीं वापस आए ना ते असीं इन्ने खुशी नाल इन्ने फुल्ले होए, साडे तो कोई पुछे ना पुछे असीं भज भज के लोकां नूं दसीए यार तेरा हज ते जान नूं जी करदा है ना ते ऐ दुआ पढ़िया कर, तेरा हज ते जान नूं जी करदा है ना ते ऐ दुआ पढ़िया कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الله تعالى في مقام آخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ہر شے مولا کرے تعریف تیری جو رہندی وچ جہان تیرے کیوں نہ حمداں ثناواں میں کراں تیریاں بڑے احسان رب رحمان تیرے. قرآن و سنت دی طرف بلاواں لوگاں میں دن راتی ہونے اس تو ود کی مولا احسان تیرے. صفتاں ساریاں رب دیاں سونیاں نے پالنہار سارے جہان دائے جیڑا ہر ایک شے تے ہے قادر مالک و زمین آسمان دائے. سا سا اندر دم دم اندر اس پیر نو میں سلام آکھاں جیدہ ساری خدائی تھی شان اچا اس بدر منیر نو میں سلام آکھاں جیدے جا نہیں کوئی خطیب جہان اندر دی تقریر میں سلام آکھاں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما دے واسطے ہے جو اکیلا ہی پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا و مشکل کشا ہے، سب دیاں سننے والا، قبول فرمانے والا اور سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. ساری دی ساری کائنات ایک اللہ دی محتاج ہے اور اللہ سب کو بے نیاز ہے. بے حد و حساب انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین سید ولد آدم رحمت للعالمین شفیع المذنبین آمینہ دلال عبداللہ دلخت جگر جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے واسطے ہے جس ہستی دے ہر قول ہر فعل نو رب کائنات نے دنیا جہان والیاں واسطے احسن نمونہ بنایا، جس ہستی دی اطاعت و فرما برداری کرنے والے خوش نصیب لوگوں نو رب کائنات نے اپنے انعامات دی جگہ جنت دی بشارت سنائی، جس ہستی دی نافرمانی و مخالفت کرنے والے بے نصیب لوگوں نو رب کائنات نے اپنے غیظ و غضب، اپنے غصے، اپنی ناراضگی دی جگہ جہنم دی وعید سنائی۔ اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے اللہ کروڑ رحمتہ نازل فرمائے صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء حق، اولیاء کرام اور ہر اس شخص تے جس نے دین اسلام دی آواز سنیا قبول فرمایا، اس بابرکت دین دے مطابق اپنی زندگی بسر کی تھی، ہر طرح دیاں محنتاں کوشاں کر کے قربانیاں دے کر کے اس دین نو ساڈے تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے اللہ تمام اسلاف دیاں محنتاں انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما کے انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ اور انہاں دا ٹھکانہ جنت الفردوس اندر بنائے، اور اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے اللہ سانو بھی تا دم حیات دین اسلام سیکھنے دی، عمل کرنے دی، اگے پہنچانے دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک حج دے بابرکت موضوع دے حوالے نال ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ تمام مسلماناں نو بار بار رزق حلال دے نال حج نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے چوتھا پارہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا سب تو پہلا گھر جو انسانیت واسطے میں بنایا وہ بیت اللہ ہے۔ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ مکہ مکرمہ دے اندر موجود ہے اور بڑا ہی بابرکت ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانہ واسطے ہدایت دا مرکز ہے۔ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم، اس دے اندر میریاں واضح کھلیاں نشانیاں نے، انہاں نشانیاں دے وچوں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بھی میرے گھر دے اندر داخل ہو گیا اس نے امان پائی، وہ امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگاں دے اوپر اس دا حج لازم ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، انہاں دے جو اس دی طرف جانے دی طاقت استطاعت رکھنے والے نے۔ وَمَن كَفَرَ، تو جو انکار کرنے والے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو ایسے لوگاں تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ نے انہاں دی کوئی پرواہ نہیں۔ حج مسلمان تے فرض ہے، ایسا مسلمان جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے گھر تک پہنچن دی طاقت اور ہمت رکھدا ہے۔ حج فرض ہے اس مسلمان تے جو مسلمان ہے اور باشعور ہے۔ ایک آدمی اس دا دماغ کام نہیں کرتا، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، ہوش و حواس اس دے ٹھیک اور درست نہیں نے، مایا اس دے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ فرمایا حج فرض ہے اس آدمی دے جو تندرست ہے، مال بھی موجود ہے اور اللہ دے گھر تک پہنچنے دے واسطے ذات راہ یعنی اتنی استطاعت موجود ہے کہ جان دا خرچہ، واپسی آن دا خرچہ اور گھر والیاں دا خرچہ اس دے کول موجود ہے، اس دے دن میں حج فرض ہے۔ اور فرمایا اگر عورت ہے جس دا محرم موجود ہے وہ اپنے محرم نو لے کر کے تے حج واسطے جائے۔
اگر صاحب استطاعت ہے، اگر محرم موجود نہیں ہے تو صاحب استطاعت ہے، مگر محرم موجود نہیں ہے، میں پھر بھی اس دے ذمے وہ حج فرد نہیں ہے، وہ کسی دوسرے نو حج کروائے گی یا اپنے محرم رشتہ دار نو لے کر کے جائے گی۔ بغیر محرم دے ادھروں ادھروں پکڑ کر کے کسی کو محرم بنانا وہ درست نہیں ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو بندہ استطاعت رکھن دے باوجود، صحت مند ہون دے باوجود پھر حج واسطے نہیں جا رہا، مال بھی موجود ہے، صحت بھی موجود ہے، رستہ بھی پرامن ہے، پھر حج واسطے نہیں جا رہا، تو فرمایا ایسے بندے تو اللہ بے پرواہ ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ مایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے اوپر ایک گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، اور گواہی دینا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے نے، اللہ دے رسول نے۔ فرمایا جس وقت گواہی دے دیتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا اس تو بعد وہ دے ذمے 5 نمازاں فرض نے۔ جیڑا بندہ کلمہ تے پڑھدا ہے مگر 5 نمازاں دی پابندی نہیں کردا، تو پیارے نبی دے فرمان دے مطابق اس دے کلمے دا بھی اس نو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ماہ رمضان آ گیا تے ماہ رمضان دے روزے فرض نے۔ جیڑا بندہ 2 کام تے کردا ہے، جان بوجھ کے روزیاں دا تارک کے روزے فردی روزے نہیں رکھدا، فرمایا اونوں بھی انہاں 2 چیزاں دا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور اگر کوئی بندہ جناب صاحب استطاعت ہے اور وہ دے ذمے زکات فرض ہے، جان بوجھ کے فردی زکات ادا نہیں کردا، فرمایا اس نو باقی 3 چیزاں دا اجر تے ثواب نہیں ملے گا۔ اور جیڑا بندہ یہ 5 ارکان تے عمل کرے گا او دا اسلام مکمل ہے۔ جیڑا بندہ کلمہ بھی پڑھدا ہے، پھر نماز دا بھی پابند ہے، اس تو بعد صاحب استطاعت ہے تے زکات دا پابند ہے، صاحب استطاعت ہے تے پھر جناب وہ حج بھی کردا ہے، اور ماہ رمضان آیا تے روزہ بھی رکھدا ہے۔ میں جڑا بندہ 5 ارکان دی پابندی کردا ہے وہ مسلمان ہے، اس نو دے کلمے دا فائدہ پہنچے گا۔ اگر انہاں 5 چوں کسے ایک دا بھی انکاری ہو گیا، جان بوجھ کے حج دا انکاری ہے، فرمایا پھر بھی اس نو اس دے کلمے دا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کے حج دا انکاری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا فتویٰ فرماندے نے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جناب میں لوگاں دے اندر میں بھیجاں، اپنے فوجی بھیجاں، بندے بھیجاں، وہ جا کر کے ویکھن، لوگاں نو تلاش کرن کیڑا کیڑا بندہ صاحب استطاعت ہے مگر جان بوجھ کے حج نہیں کردا، میں اس بندے تے جزیہ لگا دیاں، میں اس بندے تے جزیہ لگا دیاں کہ وہ بندہ صاحب استطاعت ہے، وہ حج کیوں نہیں کردا؟ فرمایا حج اس بندے دے ذمے فرض ہے جیڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہیں کردا، میں لا حظ فی الاسلام، اس بندے دا اسلام اندر کوئی حصہ ہی نہیں، اس بندے دا اسلام اندر کوئی حصہ ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ میرے اللہ فرماندے نے چاہیے اپنی پکی تے سچی توبہ کر لوے، پکی تے سچی توبہ کر لوے، اور جیڑا رکن او دے کولوں سستی دی بنا تے رہ رہا ہے وہ اپنی سستی دور کر کے اس رکن دی ادائیگی شروع کر دے وے، کیونکہ توبہ دی شرط وچوں پہلی شرط یہ وے کہ اپنے گناہ نو گناہ سمجھے اور جناب اس تے نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، اور اس نو آئندہ تو جناب نہ کرن دا پکا وعدہ رب نال کر لے۔ اللہ میرے کو پہلے گناہ ہو گیا، میں ہوں اس گناہ نو گناہ سمجھنا، اللہ ہونے کام نہیں کراں گا، میں پھر او دی توبہ ہے، اے پکی اور سچی توبہ ہے، اپنے رب نال پکا اور سچا معاہدہ کرے۔ تو فرمایا ایُکفِرَ عَنکُم سیئاتکم وَیُدْخِلَکُم جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہار، ایسے بندے نو اللہ پھر اپنی جنت اندر داخل فرمائے گا کہ جناب پنجوں ارکان پیارے نبی نے جو فرمایا ہے لازم ملزوم نے، گھر والیاں نو بھی 40 دن بالفرض حج دے نے تے 40 دنوں دا خرچہ گھر بھی دے کے جانا ہے تے اپنے نال بھی خرچہ لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جس وقت بندے نے حج دا ارادہ کر لیا ہے نا تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ میرے اللہ نے پھر ہدایتاں دتیاں نے، ہن تسی حج دا ارادہ کر لیا ہے تے حج اپنی مرضی نال نہیں جے کر سکدے، میری مرضی نال کرنا ہے، جویں میں کہاں گا اوویں کرنا ہے، جو پابندیاں میں لگائیاں نے انہاں پابندیاں دے مطابق کرنا ہے۔ 15 لاکھ 16 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ روپیہ ایک بندے نے خرچنا ہے، 40 دن دا وقت بھی گزارنا ہے، اس بندے نے اتنی محنت مشقت بھی کرنی ہے تے اوتھے جا کے تے پتہ کوئی نہیں اے حج دے ارکان کی نے تے کراں کی، جان بوجھ کے جاہل بنیا ہے، ایتھے رہندیاں ہوئے اینو سمجھان دے ہیں جناب سکھ لے سمجھ کر، سکھ لے سمجھ کر، توجہ ہی نہیں دے رہا۔ میں 1 عمرہ کر آیا، میں 2 کر آیا، میں 4 کر آیا، میں 5 کر آیا، میں 8 کر آیا۔ فرمایا تیرے اینے عمریاں دا فائدہ تینوں پھر پہنچے گا جو پیارے نبی دی سنت دے مطابق کریں گا، میرے اللہ دے حکم دے مطابق حج کریں گا، تے جے اپنی مرضیاں کردا پھریں گا تے سیر سپٹا جویں دوسری جگہ تے کردا پھرنا پھرے تے بھی جا کے کرا۔ عبادت اپنی مرضی دے نال نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی نال جس طرح چاہواں عبادت کراں، اللہ دے حکم دے مطابق عبادت کرنی ہے، سونے نبی دے طریقے دے مطابق عبادت کرنی ہے۔ جگہ جگہ میرے رب نے فرمایا ہے من یطیع اللہ والرسول میاطیع اللہ واطیع الرسول، فرمایا لوگو اللہ دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول دی اطاعت کی انہیں اللہ دی اطاعت کی۔ تو بات مختصر میرے اللہ فرماندے نے جدو تسی حج دا ارادہ کر لیا ہے تے حج تسی ہور مہینے اندر نہیں کر سکتے، حج دے مہینے اندر کرو گے۔ ان کوئی کہے میں شوال وچ حج کر لینا، ادو تے میں بڑا بیزی ہونا حج دے مہینے وچ، مگر میں شوال چ حج کر لینا، میں نہیں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے میں محرم دے مہینے وچ حج کر لینا، مایا نہ بھئی محرم دے مہینے وچ بھی تو نہیں حج کر سکتا، میں کسی ہور مہینے وچ چلا جانا، میں نہیں بھئی نہیں جا سکتا۔ میرے اللہ نے وہ دن بھی مقرر کیتے نے، سونے نبی نے انہاں دناں وچ حج کیتا، وہ مہینے بھی مقرر کیتے نے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، میرے اللہ فرماندے نے 12 مہینیاں دی گنتی میں بنائی ہے تے اس وقت تو بنائی ہے جدو تو میں دن رات دا نظام بنایا ہے۔
جدو تو میں زمین و آسمان دا نظام بنایا ہے اس وقت تو میں 12 مہینے بنائے نے تے انہاں مہینیاں وچ حج دا مہینہ رکھیا ہے اس حج دے مہینے اندر جو مقررہ تاریخاں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیتا ہے انہاں تاریخاں دے اندر حج کرو گے تے اللہ حج قبول فرمائے گا وہ تہاڈا حج حج سمجھیا جائے گا اگر انہاں طریقاں تو علاوہ حج کرو گے تے وہ تہاڈا حج حج نہیں سمجھیا جائے گا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج میرے اللہ نے پابندی لگا دیتی ہے تسی حج دا ارادہ کر لیا ہے ہن تسی حج دا سفر شروع کر دیتا ہے ہن تواڈے تے پابندی عائد ہو گئی ہے فلا رفث ہن شہوت نو بڑکان والیاں باتاں نہیں کرنیاں فرمایا نا حج تے چلنا ہے ہن شہوت نو بڑکان والا کوئی سین نہیں دیکھنا کوئی باتاں نہیں کرنیاں کوئی سننیاں بھی نہیں تے کرنیاں بھی نہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کوئی گالی گلوچ بھی نہیں کرنی کوئی بریاں باتاں بھی نہیں کرنیاں اور کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ولا جدال فی الحج حج دے دناں دے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تو میرے اللہ پروردگار نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ میرے اللہ فرماتے نے میں تے اس شہر نو یمن والا شہر بنا دیتا ہے ہن تسی حاجی ہو ہن تسی اپنے گناہ معاف کروان واسطے آئے ہو میرے امن والے شہر دے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے میرے امن والے شہر دے اندر کسی دی گری پئی چیز بھی نہیں اٹھا سکتے میرے امن والے شہر دے اندر کسی جانور نو بھی مار نہیں سکتے کسی جانور دا شکار بھی نہیں کر سکتے میرے امن والے شہر دے اندر کوئی درخت نو بھی نہیں کٹ سکتے کسی نے کوئی ادا تکلیف نہیں دے سکتے میرے اللہ فرماندے نے میری پابندی ہے اگر انہاں پابندیاں دے مطابق حج کرو گے میں تہاڈا حج قبول کراں گا جے میریاں پابندیاں تے عمل نہیں کرو گے تے تہاڈے حج دا تانوں فائدہ نہیں پہنچے گا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة میرے اللہ فرماندے نے میرا حکم ہے مخلصین لہ الدین حنفاء یکسو ہو جا سارے جہان تو کٹ جا صرف میری خالص میری رضا واسطے حج کرنا دکھلاوے واسطے نہیں کرنا اپنے آپ نو حاجی کہلان واسطے نہیں کرنا اپنا ٹور بنان واسطے نہیں کرنا لوگاں دے اندر اپنی مشہوری کرنے واسطے نہیں کرنا میرے اللہ فرماندے نے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء یکسو ہو کر کے جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو گئے سارے جہان دے لوگاں تو ہٹ گئے صرف رب نال جڑ گئے میرے پیارے نبی نے فرمایا سب تو پہلے میرا اللہ ان ریاکار لوگاں نو جہنم دے اندر پھینک کے تے جہنم دی اگ نو پڑکائے گا انہاں دے اندر عالم دین بھی موجود ہوئے گا انہاں دے اندر جناب شہید بھی موجود ہوئے گا انہاں دے اندر جتنے بھی حاجی نمازی تے قاری تے جناب جتنے بھی ریاکار جس بھی کام دے اندر ریاکاری کرنے والے فرمایا وہ سارے شامل ہوں گے تے سب تو پہلے میرا اللہ جہنم اندر انہاں لوگاں نو سٹ کے تے جہنم دی اگ پڑکائے گا استغفر اللہ لیس لہو جزاء الا الجنہ یہ تے رب دی رضا مقصود و مطلوب ہے تے سیدھا جنتی تے جے لوگاں دا دکھاوا مقصود ہے تے پکا جہنمی سب تو پہلے جہنم اندر بعد اندر نہیں اور جے صوفی کھڑے نے زانی کھلوتے نے قاتل کھلوتے نے
دوسرے بڑے جرماں والے کھڑے نے، مگر حاجی صاحب، نمازی صاحب، سخی صاحب، اللہ نے سب تو پہلے انہاں نوں جہنم در سٹ دینا ہے کہ جاؤ تسی جو چاہندے سو تہاڈیاں مشہوریاں دنیا تے کر دتیاں گئیاں۔ حج فرد ہے، صاحب استطاعت تے فرد ہے، مسلمان تے فرد ہے، آزاد تے فرد ہے۔ ایک بندہ غلام ہے، فرمایا او دے تے حج فرد نہیں، اور حج بالغ تے فرد ہے، نابالغ تے حج فرد نہیں۔ حج فرد ہوندا ہے او دے تے جو جناب صحت مند ہے، جو ارکان ادا کر سکتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا، میرا اللہ پاک ہے تے پاک کمائی نو ہی میرا اللہ پسند کردا ہے۔ ہن حاجی صاحب حج تے چلے ہو، مایا کمائی سود دی ہے تے سود دی کمائی والے حج نو اللہ نے حج نہیں بنانا، اے سود حرام ہے۔ فرمایا حرام دی کمائی نال جن مرضی حج کر لے تینوں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پیسہ جوڑیا ہے مختلف طریقے نال حرام کما کے جوڑیا ہے، پتہ ہے کہ میں حرام کام کرن دیا، حرام دی کمائی جوڑن دیا، او دے واسطے رزق حلال طیب رزق حلال کمائی دی ضرورت ہے۔ حرام کمائی دے نال تیرا حج حج نہیں ہے۔ اے جناب بندہ جا رہا سفر کرتا جا رہا تے جاندیاں جاندیاں اے جسم دے اوپر کٹا مٹی پی گیا ہے تے اپنے ہتھاں نوں آسماناں دی طرف اٹھا لیندا تے آندا اللہ جی میرا فلانا مسئلہ حل کر دے، میرے اللہ میرا فلانا مسئلہ حل کر دے۔ آسمان تو آواز آندی ہے مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام غذی بالحرام فانا یستجاب لذالک۔ تے میرے بندے مینوں اے تے دس میں تینوں روکیا سی حرام کھانا نہیں، تو تے حرام کھاندا رہیا، میں تینوں روکیا سی حرام پہننا نہیں، تو حرام پہندا رہیا، میں تینوں روکیا سی حرام پینا نہیں، تو حرام پیندا رہیا۔ تیرا پہننا حرام دا، تیرا کھانا حرام دا، تیری غذا حرام دی، تیرے کپڑے حرام دے۔ فانا یستجاب لذالک، ہن تو مینوں جواب دے میں تیری اس دعا نوں کیویں قبول کراں، میں تیری عبادت نوں کیویں قبول کراں۔ اللہ اگوں سوال کر دیندے نے دس میں تیری عبادت کیویں قبول کراں، تینوں میں روکیا سی حرام نہیں کھانا، تو حرام کھاندا رہیا، حرام دی کمائی نال 10 حج کر لے، 20 کر لے، 50 کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اور ذرا دیکھیے نا ہے تے مشرکین مکہ، مگر جناب بیت اللہ دی تعمیر دا معاملہ آ گیا تے ساریاں مل کے مشورہ کیتا رب دا گھر اے تے حرام دا پیسہ نہیں لگانا، حلال دے پیسے نال رب دا گھر تعمیر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی تعمیر کرنا، پیسے اکٹھے کر لے گئے، تخمینہ لگایا تے پتہ کی چلیا کہ سارا نہیں چھتیا جائے گا۔ وہ مشورے دے تحت وہ حتیم والی جگہ وہ خانہ کعبہ دی جگہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا وہ بیت اللہ دی جگہ ہے، مگر انہاں لوگاں نے اتنی جگہ چھڈ دیتی تے باقی چھت لیا، دل نوں تسلی ہو گئی کہ حلال کمائی لائیے، حرام کمائی نہیں لگائی۔ یہ حج بڑی بڑی سعادت، بڑے اللہ دے ایسے نیک بندے ہیں جنہاں نے بار بار رو رو کے رب کو دعاواں کیتیاں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ وہ جناب 11 سال دی عمر ہے کہ اللہ نے حج نصیب فرما دیتا ہے،
ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ या अल्लाह मेरे इस फेरे ਨੂੰ आखिरी फेरा ना बनाई, अल्लाह इंदा साल मैनू फिर तौफीक दे देवी। ते जेड़ा हलाल दी कमाई खा के दुआ करदा है ना, रब बड़ी जल्दी उसकी दुआ कबूल फरमांदा है। अल्लाह ओदी दुआ राती नहीं करदा। ते जनाब अल्लाह ने इंदा साल फिर हज नसीब फरमा दिता है। उन्हां फिर अगले साल गए ने, फिर वही रब तो दुआ कर लईए, अल्लाह मेरे इस हज नू आखिरी हज ना बनाई। चलदियां चलदियां फरमाया 91 साल दी उम्र हो गई। 11 साल तो हज ते जाना शुरू होए ते 91 साल दी उम्र हो गई। 80 मरतबा रब ने हज दी सादत नसीब फरमा दी। ते हर बार ही जाके रब तो दुआ कर दे, जिमें बाबा शमसाम रहमहुल्ला सी मुद्दत होई सी तरसदियां नू, अल्लाह हुन हर बारी आन जी करदा, मैं तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरे दर उत्ते रख रख सर वेखां। अल्लाह जिथे एक नमाज दी लख बनदी, इते उमरा लगान नू जी करदा। अल्लाह मुद्दत होई सी तरसदियां नू, हुन हर बारियां नू जी करदा। अल्लाह जिथे लेटे ने तेरे प्यारे नबी, ते सोने अबू बकर उमर ते उस्मान अली। अल्लाह जिथे माइयां सभी ते असहाब सभी, इथे ही मर खप जान नू जी करदा। अल्लाह सानू भी बार बार हज उमरे दी सादत नसीब फरमाए। प्यारे नबी ने फरमाया हज सुन्नत के मुताबिक करेगा, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। ते जे अपनी मर्जी नाल जाके ते सैर सपट्टा करके आ गया, तो फरमाया तेरा फिर अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक हज ना होया, सोने नबी दी सुन्नत दे मुताबिक हज ना होया। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जिन्नी अल्लाह ने तेनू ताकत दी है, जिन्ना तू सीख सकदा है उन्ना ते सीख। प्यारे नबी ने फरमाया जदों बंदा घरों चलदा है ते मेरा अल्लाह फरिश्तियां दी ड्यूटी लगा देंदा है। मेरा हाजी मेरा मेहमान एक घरों चल पिया है, हुण मेरे फरिश्तो इहदे कदमां नू गिनना शुरू कर दिओ, जितने कदम उठाणगे उन्ने दे गुनाह माफ कर दिओ, ते जितने कदम उठाए ने उन्ने नेकियां भी अता फरमा दिओ। इन्ने कदम चल के मस्जिद हराम तक उथे जितना भी तुर फिर लिया है, मैं जितने भी कदम पुट्टे ने उन्नियां ही नेकियां ते उन्ने ही गुनाह माफ। तवाफ करन दिया फरमाया तवाफ करदियां जितने कदम उठाए ने फिर नेकियां मिल रही ने, फिर गुनाह माफ हो गए ने। फिर जनाब इन्हें मुकामे इब्राहिम दे कोल दो नफल पढ़ लेने। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा अल्लाह इनू जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी औलाद दे विचों जिवें कोई बंदा गुलाम होए उन्हें खरीद के बंदा आजाद कर दे, अल्लाह फिर इसको इतना सवाब अता कर देंदा है। फरमाया जिस वक्त सफा मरवा दी सही कर लेंदा है, मेरा अल्लाह इतना अजर दे देंदा है जिवें इस बंदे ने 70 गुलाम आजाद कर दिते। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी लड़ी दे 70 आदमी जेड़े गुलाम सन उन्होंने खरीद के कोई बंदा आजाद कर दे, जिन्ना सवाब अल्लाह उन्होंने अता करदा है उन्ना सवाब अल्लाह इस हाजी नूं अता कर देंदा। अल्लाहु अकबर। ए जनाब अगे पहुंचदियां मकामे अरफात पहुंच गया है। मैं जिस वक्त मैदान अरफात के अंदर पहुंच गया है तो फिर मेरा अल्लाह भी अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान से नज़ूल फरमा लेंदे ने। सुभान अल्लाह। अल्लाह सानू समा बार बार नसीब फरमाए। मैं मेरा अल्लाह आसमाने दुनिया ते नज़ूल फरमा लेंदे ने। मेरा अल्लाह फिर अपने फरिश्तियां नू मुखातब करदे ने, मेरे फरिश्तो जी अल्लाह जी ए मेरे फरिश्तो ऐ देखो ना इबादी, ऐ मेरे बंदे उंदुरु इबादी, ना मेरे बंदियां नू वेखो वेखो ठाठा मारदा समुंदर वेखो, मेरे हाजियां नू वेखो ए मेरी मुहब्बत विच आए ने, मेरे प्यार विच आए ने, दूर दराज तो सफर करके आए ने। कोई जनाब दुनिया दे किसे कोने विचों आया, कोई किसे कोने चों आया, कोई किसे कोने चों आया। ए वेखो ना मेरे बंदे आए ने, मेरे कोल आए ने, मेरे मेहमान ने। तो अल्लाह दे फरिश्ते भी वेखदे ने कि या अल्लाह तेरे इन्ने मुकद्दस बंदे इन्ने प्यारे बंदे। मेरा अल्लाह फरमांदा देखो इन्हां दे कपड़े गर्दो गुबार नाल भर चुके ने,
इन्हां दे सर दे बालां दे उपर गर्दो गुबारे भरा गंदा हाल ने ते की लैन की आए ने। फरमाया मेरी रहमत की उम्मीद लेके आए ने ते मेरे अजाब तो डरने ने, मेरे अजाब तो खौफ करते ने। ए मेरे फरिश्तो देखो ते सही ना, इन्हां मेरे बंदियां ने मैनू वेख्या कोई नहीं। असीं वेख्या रब नूं नहीं ना वेख्या, ते हाजियां ने वेख्या नहीं वेख्या। मैं इन्हां मेरे बंदियां ने मैनू वेख्या कोई नहीं। अगर ये मेरे बंदे मैनू वेख लैन ते मेरे फरिश्तो फिर सोचो इन्हां दा आलम की होएगा। अल्लाह अकबर। ये 35 लाख बंदा, 36 लाख बंदा, 40 लाख दे करीब बंदा ये जनाब दूरों दूरों आए। कोई दुनिया दे किसे कोने तो आया, कोई साल दियां कमेटियां पा के आया, कोई 10 साल दियां कमेटियां पा के आया, कोई किसे तरीके पैसे जमा करके आया, कोई अपनी जायदाद बेच के आया, कोई अपने जनाब किसे वसाइल नूं कोई किस तरीके दे मुताबिक अल्लाह दी मुहब्बत वास्ते आए। ए मेरे फरिश्तों देखो मेरे मेहमान आए। वो फरिश्तियां ने क्या सी ना कि अल्लाह नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह तू ये बंदा बनान लगा, ये भी कत्लो गारत करेगा, ये भी फसाद करेगा जिवें जिन भूत करदे फिरदे ने। ते अल्लाह जी असी थोड़े हां तेरी तस्बीहात करन वास्ते। ते मेरा अल्लाह हुण उत्थे मैदाने अरफात अंदर विखा रहा कि वेखो जरा, ए वेखो मेरे बंदे जिन्हां दे मुतल्लक तुसीं बात कीती सी, देखो मेरे बंदे मेरी मुहब्बत अंदर आए, मेरे प्यार अंदर आए, मेरे अजाब तो डर के आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं मेरे फरिश्तों ये मेरी रहमत की उम्मीद लेके आए ने, मेरे अजाब तो डरन डे ने। ते तुसी हुण गवाह बन जाओ जिन्ने भी आए ने मगफूर अल्लाह कुम, मैं ना सारे माफ कर दिता। सुभान अल्लाह। मैं ना सारे हाजियां नू माफ कर दिता है। मेरे फरिश्तो तुसी गवाह बन जाओ ये जेड़े मेरे बंदियां ने जिन्ना जिन्ना दे हक विच सिफारिश कीती है मैं उन्हां नू भी माफ कर दिता है। सुभान अल्लाह। ये प्यारे नबी दी सही हदीस है। हाजी हज ते जाए ते जनाब बड़ी मुहब्बत नाल प्यार नाल कहना चाहिए भाई मेरे वास्ते भी रब कोलों दुआ कर दई, अल्लाह मेरी भी मगफरत फरमा दे, अल्लाह मेरे वास्ते भी आसानियां फरमा दे, अल्लाह मैनू भी हज उमरे दी सआदत नसीब फरमा दे। अल्लाह सानू सारे हज उमरे दी सआदत नसीब बार बार नसीब फरमाए, रिज़्क़े हलाल नाल नसीब फरमाए, खालिस नीयत नाल नसीब फरमाए। ए जनाब गए ने हुण जमरात नू कैंकरियां मारन, प्यारे नबी ने फरमाया मेरा अल्लाह इन्हां दा अजर ज़खीरा कर देंदा है। जनाब ए अगे जनाब बाकी अरकान अदा कर देने, फिर आखिरकार ए फिर तवाफ करन लग पैंदे ने। तवाफ अल विदाई जनाब अपने सर दे बाल मंडवांदे ने। फरमाया जिस वक्त सर दे बाल मंडवांदे ने मेरा अल्लाह हर बाल दे बदले नेकी अता फरमा देंदा है। जिस वक्त इस हाजी दा हज कंप्लीट हो जाता है इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ए बंदा इवें गुनाहां तो पाक हो जाता है जिवें वाला ततहू जिवें आज ही मां दे पेट चों इहने जन्म लिया। अल्लाह दे सारी जिंदगी दे गुनाह माफ फरमा देंदा है। मगर याद रखना जे किसी दी जमीन इथों दबा के गए, भैन दी जमीन दबा लई, भरा दी जमीन दबा लई, जनाब किसी होर दी आंडी गवांडी दी दबा लई, वो माफी कोई नहीं मिलनी भावें शहीद भी हो जाओ। ये नहीं भी इधरों भाई जी इन्ना कर्जा लिया उहदे कोलों ते वो चले गया जी हज ते वो दे देंगा तेनू, मैं दे देंगा तेनू, ओहदा कर्जा देन वाल नहीं आउंदा ते हज कीती जान लिया। वो जनाब ओहदा कर्जा देन नहीं आंदा, ओहदी जमीन नप के बैठा ते इधरों उमरे ते उमरे कीती जान लिया। फरमाया पहले यह भी काम क्लीयर कर, यह भी काम भरा दा हक मारे ही ते भाई दा हक दे, किसे दे पैसे नप्पे ही ते ओहदे पैसे पहले अदा कर। अल्लाह अकबर। ए जनाब मदीना चला गया ते मदीना दे अंदर जांदा है, मस्जिद नबवी दे अंदर पहुंच जांदा है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दाते मुबारका नु सलाम अर्ज करदा है। हजरत अबू बकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा नु सलाम पेश करदा है। ए बकी कब्रिस्तान दे अंदर अहले बकी वालियां नु सलाम पेश करदा है। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। इन्होंने मौका मिल गया है, ये मेरा मिंबर ते मेरे घर दे दरमियान जितनी जगह फरमाया जन्नत दे टुकड़ियां विचों टुकड़ा है। अल्लाह सानू सारिआं नूं उत्थे नफल अदा करने नसीब फरमाए।
فرض ادا کرنے نصیب فرمائے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تے کیسیاں خوش نصیب ہستیاں سن جڑے دن رات ہی پیارے نبی دے پیچھے اوتے ہی نمازاں ادا کردے سن۔ تے کیسے وہ بھی حاجی خوش قسمت نے کیا پابندی کے بعد وچ آئی نہ بھی ہن تسی واری سے جانا ہے تے پہلو کنی کنی دیر ہی بیٹھے رہندے سن تے نفل بھی ادا کردے سی تے فرضی نماز بھی اتھی پڑھ لیندے سی۔ اللہ اکبر اللہ، اے 20 لاکھ روپیہ لایا، فرمایا تیرا رائے گاہ نہیں جائے گا، تیرے اوپر حج فرض ہے تے جلدی کر تے لیٹ نہ کر، جلدی کر، رب دے گھر پہنچ، اے دنیا دے جھنجڑاں دے وچ نہ پے۔ اچھا جی جانے ہاں جی جانے ہاں جی جانے ہاں، میرا او کم بڑا ہے، میرا او کم بڑا ہے، میرا او کم بڑا ہے، کماں نے تے انہاں ہوندے ہی رہنا ہے، تیرا کام ہے جلدی جلدی ہے حج والا کم کر لے۔ پیارے نبی دا فرمان ہے ہو سکتا ہے تو بیمار ہو جاویں، ہو سکتا ہے تینوں کوئی ہور مسئلہ بن جاوے، تیرے دن آج حج فرض ہے تو فرمایا جلدی کرو حج کرو۔ یہ پیارے نبی دا فرمان ہے کہ آج تانوں فرصت ہے، ہو سکتا کل نہ ہوئے، آج تندرست ہو کل بیمار ہو جاؤ، آج مال ہے کل نہ ہوئے، تو فرمایا رب نے فرصت دیتی ہے تو جلدی کرو حج کرو۔ تو اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نو حج نصیب فرما دے، بار بار نصیب فرما دے۔ اے چاہیے کہ بندہ جدوں بھی دعا کرے نا تو سارے واسطے کر دے۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کول ایک میاں بیوی آ گئے تے آ کے آندے نے جی ساڈا دل بڑا کردا ہے اسی حج تے جائیے تے سانو کوئی بے وظیفہ ہی دس دیو نال دعا ہی کر دیو۔ تو حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ انہاں فرمایا کہ جس وقت نماز پڑھو نا تے اتحیات وچ بیٹھے ہوندے ہو ساریاں دعاواں پڑھ کے تے بعد چ یہ دعا پڑھ لیا کرو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ سانو حج دے سارے مناسک ہی سکھا دے، اللہ سانو حج دے طریقے سکھا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ ساری توبہ بھی قبول فرما لے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ میں کم از کم 3 واری پڑھ لیا کر، بھاویں نفل ہون سنتا ہون فرض ہون، جیڑی بھی نماز ہوئے نا فرمایا ادوں تو 3 دفعہ تشہد وچ باقی دعاواں پڑھ کے تے اے پڑھ کے پھر سلام پھیر دیا کرو۔ او میاں بیوی نے جناب آندے نے 2-3 مہینے ہی اسی تکا کے دوواں جیاں نے پڑھیا